Honorable Chairman Singh, Honorable MLA Singh, media ki chileno, main puna ma yahan bada saram nojari. Koi some reliable source information kara phang bada ki hai batare. Koi inner permit che koi fajana systematically implement tawribra price. But fajana inner permit ki rules regulation fajana shema matung de koina tawbusi masi tawram dabadagi koi corruption tawraga adagi piba yaro dabada piramba piga dabada pidram daba adu kuma mayam ama lebadagi mamangda ningsing birangani koi 16/8/2024 da akoi revenue department ki agency ma koi suspend to gibni adagi amuk 30/7/2024 da labor department ki amasu suspend to gibni bai sumaina mathang tawbasi da ngasi su amuk yamna ngarang nahan tarik kuntra je koi yam reliable source ma phang Bangladeshi oini hena chingnaba khara ekoi keno da mayang imphal da bakery sabagi kampham khara da sumaina wak toroga leire dukan toroga leire na pau phangode ke koi home department ki makha da koi instruction toroga da police ki special team toroga check to hon bani madu ki check to budu da ekoi keno simi kunga ma toru se koi bakery sabagi ne toroga keno si pair ga leiramba koi ILP card pass si pair kari no do di koi na bakery sabagi di koi gi keno gi rules do yaw de ri koi gi inner line permit ki rules da workers yawi workers karam bano har kanda government ki project sing da or company ki project sing government ki project sing madudai da construction worker hai adu madu moina somda adu su construction worker si su those permanent citizen of Manipur permanent residents of Manipur ki duna sponsor toroga tawda boy yam fajan detail iri bane ina hairu si moi tawra kan mioi kun ga mapan da tawra mapan si manung da koi gi regular permit labor permit lairi regular wena thahum gi changba yaba aduga muk thokiba adugu masu moi ahumari miyor me duri hona detail si wena bijara ke ara said moi si Tari kuntra da koina mayang ifal bengun gi sile da hariba LP gi check si tawbani police ng to pan masile da mi kumapan ni koina fangbase moji assam gi address aadhar param me assam gi ado assam gi makhan lakse assam gi param me ado inner permit ki permit 2019 gi matung inadi mayam masu hena kangi labor permit si is issued for a specific period of time or to a group of laborers or individual labor brought by any contractor or firm or company or individual engaging them for construction work. Si kataneba akoi gida chanaris ado sigi wang mada tawramba habatare tawramba dagi akoi thigala matung da moisi koi officer ma Lana section dana masih tawram bagi officer mai koi revenue department ki agency ni suspend tawre aduga hana tawgi badune si ngasi tawri chne tawkan koi departmental inquiry fajana tawkan moi gi chapchaba maram di action lokot kani maram di kaino da amma soibe ya debe koi amma soibe da ne ngasi koina thenari ba mayams mamang nung gi mailing ai da mani nung dai ni ba club amuk sanga gi si tawre bis Laibak si sasan je koi aduna nei na koi sincerity elected members in marak da koi unity matakar lai
अदे गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंगी मरक से कोई सिंसियरिटी हम खतर काले ओनरशिप यावना थबक तब ओ लेबाक से कोई गिनी कोई लंदम से लेबिरिबा मैतै खंगदे मैतै पांगल खंगदे अदगी थादौ खंगदे पाइती खंगदे तांखुल खंगदे माओ खंगदे माराम खंगदे जेलेरों खंगदे अखोई की लमनी अदुना अखोई से ओनरशिप अमा अखोई मपुनी कनाना मितोम मरने अखोई चिकरी गिनो मिशिंग याम जदब अखोई इवन असम बाउदो हुजि थाथरनी एब सुगुंबा इन्फिल्ट्रेटर ऑफ बांग्लादेश की करी दिगी लाखों में त्रिपुरा तक तो नुक्ति की फाइ त्रिपुरा की बॉर्डर लांचल लपुई फाइ असम की बॉर्डर लांचल लपुई फाइ मैं हेन उबिरंगनी अदा अखोई सिददी अखोई दी ईश्वरना चानबीदना सेंटर की लीडर सिंगना अखोई बो अखोई की यूनिकनेस अखोई की मसिंग यामजदब अखोई की मंगोलॉइड स्ट्रोक सी अखोई की सी उरा कांदा मोई सिदी प्रोटेक्ट तौरगा प्रिजर्व तौरगा थमगदब अदुगुम कम्युनिटी नि मोइसे मसिंगसु यामदे तौरगा इनर लाइन परमिट पिरखिनेबा अदा पिराइबा इनर लाइन परमिट तु सिनगदब इंप्लीमेंट तौगदब अखोइना हुरालाना सुमाय तौरदि कमाय तौनी लेबा कमाय तौगदगेबो अदा सिदैदा अखोइगी इलेक्टेड मेंबर सिंगसु वारो बिनो लेबा की हुजि कोइरबा समस्या सिदा अखोइ कंसंट्रेट तौमिनासि कलम्बा नम्बर यंगसि अखोई सोसाइटी अखोई मिरोल तुंगी मिरोल से नाकल कयादगी फुरैब मैम से अखोई कलम नंबर हाना बियंसी अदुगा अते अते अखोई मनुंग यानदबदु कोन तोक्सी अदुना सिगी मी अखोई ना फजना आइडेंटिफाई तौरे आइडेंटिफाई तौर मतुंग दैदा अखोई मोइसी गाड़ी तौर कान अखोई असम दा हुजिक ngasi अयुक्तगी ngasi si मोइसी अखोई लोइना तौरगा नियम काइना मोई की दी अमरोम दहारका मोइसी कराई असम की सिटीजन ओरबे बंगाल की सिटीजन ओरबे मतो असम ना यंगजरसुनो अखोई की दी अखोई सैदा अखोई की परमिट पिरमि बुसु लाले अदुगा मदुगी मोई की दी थोयोंना बो मरान बु लेरम जे हरिबको अदुबु रूल्स ना नोम से यादा मिना मोई दे अखोई थिंतोगा ngasi अथेंबदा जिरिबाम यौगनी अदुगा असम की सिलचर की पुलिसिंग दा सिनरगा मोई की वेयर अबाउट मोई असम गवर्नमेंट दा कोई हैंड ओवर टाउन अदु सर्विस से कोइसु सस्पेंड तबगा इसे कोइसु नुंगाइ दे कराइ नुंगाइ दे बट नंगमा अयमा मांगबदगी दी लेबा कलम बने हेना लुइयबो जाति कलम बने हेना लुइयबो अदु अयमा मांगजगिसनो नंगमा मांगजगिसनो अदुगा लेबा की जाति की कन्नना बदे कोइ तौरम द यादे कांगलोप अमा खतकी मणिपुर नते कोइ मणिपुर से कांगलोप कुंथ्रा ग मरी बंगाना कोइ पुन लेमिनाबनी लेमिनरैनी लेमिनदोइनी अदु सैदा कोइ लेमिनरिबा कोइ खरा मैहुरोंदगी लेरबा कोइ सिंगी कितंग सिंसियर ओइनसी हाइबा सिमखा यापल अरोइबोइना तौजै थैंक यू